Isizathu sokuthi sikuthinte namhlanje ingoba uyatrenda kulezi insuku ku social media. Mhlawumbe siqale siconfirm ukuthi yakho le social media wena opostayo izinto ezivelayo kuyona? Yebo, eyami mina opostayo. Indaba imayilana no DJ Tira. Qala nini ukuhlangana no DJ Tira for umuntu ongazi? Naqala nini ukusebenza ndawonye? Ukumazi DJ Tira ngimaze after Clash of the Choirs. Kwakuyi competition le yayingenelwe i-Team KZN wayeumuntu owayesikhatha kakhulu njenge-celebrity. Umuntu owaziwayo wala eMzansi. Kodwa bese saqala ukusebenza naye ngo-2017. Okay. Siyabona konke okubhalile kodwa mhlambe nje siyafisa ukudlula kancane la. Wake wayibika yini mhlambe noma kwaba nobudlelano benu? Sakushela nje. Mhlambe yebo wazama ukushela mangiphuma ku-Clash oza kwethu ekhasini nakuthini they know because wafika nje hotel esasikulona ezobona mina ngokuhlonipha kwayo master wethu engithanda ukumdala igama ngamlalela kodwa ngazi ukuthi ke ubudala ngithandi kwase kwabe ukuthi angimqomanga bekusukela lapho ngoba vele ngingamthandi nje konje uthe kodwa wazama ukutshela khona lapho konje uthe umuphi unyaka 2014 after Clash of the Choirs. Okay. All right. Isiphi mhlambe isigameko nje sikhumbulayo? Mhlambe khona nani ke nadlula mhlambe emanzini amponjwana? Kulolu suku engikhuluma ngalo ngikukhumbula kwaMamanzi amponjwana ayengekho sithi ngoba sasi kwi photo shoot. So nje sasibhizi sikhumula sigqoka yabona nje ukuthi sishutha lento le for i-album le Afro Summer 17. Angikhumbuli ngempela kulokho uzodaba yangifuqanga manje angikhumbuli. And then yini ikhumbulayo ke ngalo lolu suku kwase kwenzekani le kwenza ukuthi usolo ukuthi khona into eyenzeka? Okungangenza ngithi ngaya kwakhe or okungidikisa kwakhe ukuthi i-studio from i-studio la sasikhona kwakuzoba seduzane ukurequesta from his house to my home okuthi vele ke wayenganqani ukuthi asibize lo Uber yabo makuyizinto zemsebenzi so nakhona lapho kwakuyena ngizolinda yena ukuthi mayeseqedile akakwenzayo angirequestele ke bese ngikwazi ukuya ekhaya la ngabe sengithuka khona ukuthi ayi ngisengivuka kanjani manje kuseni la eduzane kwakhe ukuthi angikho ekhaya uyabona kanti ke futhi okunye engathanda ukuthi kwazeke ukuthi kwakhe ne-studio kuyigceke lodwa so uba bengibona lapha abantu be-commenta bethi wawufunani nakwakhe kwahlunga bathi kuyigceke nje lodwa ekuhlukene nje iminyango but kuyinto yodwa so yeah ngangilinde khona ukuthi angirequestele kwakhe angazi ukuthi kwabesebenzakalani ke ngiyacabanga ukuthi njengomuntu phela mawufikile futhi he offered me some food or a drink eyangenzanga ukuthi mhlambe ngizingcine ngine-blackout ukuthi ngiphaphameke eceleni kwakhe. Uphaphama ngayikhathi zini? Ngiphaphamela njengakusasa ekuseni. Ngizokhumbula futhi ukuthi kwakuyisonto ngoba uma ngivuka uyafika kancane ngqondweni ukuthi ngaphezulu wayengagqokile yena ne bathi angimpenyanga ngifica ngamanzi wayengagqokile ngaphezulu kuba ukuthi ingqondo yami ithi it's a Sunday ngiyibone futhi kancane eshaweni ngigeza till ngibona sengigqokile ileyo nto engikhumbuza ukuthi kwakuyilolo suku i-outfit engigqokile on that day because i-outfit engashutha ngayo kwi-photo shoot and it was a Sunday because yabona makade uhleli nesithandwa sakho umuntu then useyakuvalelisa and ungithinta ngendlela engathi nje ucomfortable yabo yimi ngedwa odidekile ukuthi ayibo kwenzakalani la engathi usenani okuningi ukuthi engathi befisa ukuthi umuntu ohambayo yayibona lonke and I was like no ngicela ukwenza into right and isandini mina ngicela ungirequestele ngenkonzweni from there ke ngasuka ngaya straight enkonzweni futhi usuku lami ke liphelela lapho yonke into nje was like blurry nyana yabo mangathi usaphupha usadidekile usayibuza nje ukuthi kahle kahle kwenzakalani nje okay kwangani kuleso simo kanjalo
Ku recollection yakho izinto ezenzeka uyakhumbula ukuthi uvuke ugqokile or ungagqokanga empedeni? Hayi no angikhumbuli ngivuka ngingagqokile or ngigqokile angikhumbuli. Angifuni uqamba angikhumbuli. Mhlambe but I know ukuthi into engangigqokile cishe kwakuyisketi futhi. Kwakuyisketi ngoba leso sketi engisikhumbulayo ukuthi ngahamba ngaso ngayo enkundleni. So angikhumbula ukuthi mina ngava nginqunu onganginqunu. Njengomuntu oshocked uyangena uyogeza umzimba wakho yakutshela ukuthi khona into engathi yenzekile o mhlambe nalokho angeke usakukhumbula njengamanje. Yes, umuntu wesifazane uyezwa ukuthi khona yenzekile la. Uyakuzwa nje lokho ukuthi khona yenzekile lana kuyukuthi ke ngangenayo ishow yabo ngoba ngisajidekile. But ngathi ngicwaliseleka nangendlela akasafisi ukuthi engabe ngiyahlala naye ngayo yabo ukuthi hayi man if bengekwazi ukuthi ngiyenzekile and then the next day lo muntu behave kanje uyayibona lonto leyo ngoba kumele ngabe sonke in shock kubeke kuthiwa mhlambe whatever mina bengithathile ngayizolo nayo beyithathile yabo bele sithi masivuka ngakusasa sonke sithuka ukuthi ayikwenzakalani la but no yena he was too relaxed ukuthi ngingathi mhlambe akakhumbuli ukuthi kwenzakaleni. Mhlambe omunye umuntu uzothi njoba sibheka nasey'nkundleni zokuxhumana bathi abanye umsuka wendaba uma silalela ngendlela obhale ngayo umsuka wendaba ey'nkundleni zokuxhumana ubungeneme ngemali okwakumele uyithole zomculo enani kade niwenza naye uDJ Tira. Ungathini kulaba abathi hayi isizathu sayo yonke lento ingenxa yokuthi mhlamba ama payments akho awutholanga ukukhokheleka mhlambe yikho usukhipha into ukuthele njengale bese bethi abanye futhi ubuthuleleni isikhathi eside kangaka mhlambe ingaba yilo mbuzo mbili yabantu izinto abayibuza ey'nkundleni zokuxhumana. Okay, to be honest mina bese ngilashile ithemba ngamaculo ukuthi khona mhlambe imali ngiyithola yabo bese ngilashile nje futhi ngangenza uqolo nje ngakho but ukuqala kwami ukuposta vele kwakungumi expose ukuthi udlalile ngathi siyama upcoming artist. But then ngithe mase ngibona indlela katatazele ngayo esabona nje lawo ma-post ngabona ithuba lokuthi hayike ilo leli thuba ngoba uyafisa ukuthi ngiwadelete yabona ama-post ukuthi angivele ngivuselile yasuka ukuthi ngicela angichazele ukuthi kwenzakalani and that was my only condition ukuthi ke nake ngingathi mhlambe after that ke sekukhona imali engathi ngiyayithola yamaculo yabo from him kahle mina I make peace with amaculo ukuthi awangenzela ngalutho njengoba mhlambe ayichaza ibona nje lokho engakusho ukuthi ngithema ngibona ukuthi useyatatazela uyanyakaziseka ngendaba yalawa ama-post ngabona ukuthi okay ngicela ukubuza ukuthi kodwa kahle kwenzakalani ngalolu yathi ngoba bekusuku nje bengizamile ukulibhlokha ngayo yonke indlela yabo mawuzopretend ngathi into ayikazi yenzeka kodwa deep down bengazi ukuthi lento iyangihlukumeza yabo ngoba mina ngumuntu okholwayo and every time kubizwa ama-altar call wabantu abalale into wrong the first person that came to mind or the first day ebefike engqondweni yami was that day with time there is a day where I really don't know ukuthi kwenzakalani so bekuyona inhloso yami ukuthi angithole i-closure yabo ngikwazi ukuchazeleka ukuthi kwenzakalani bese ke ngiyawadiliza ke nalama post asekhala ngayo ngoba bengiyona inhloso yami ngimngcolisa ngegama lakhe yabona so nje it's not about imali and if it was about imali kade engibuza ukuthi ufisani ngifisa ufisa ukuthi angenzeleni mina ngifisa ukuthi angenzeleni yabo but bengimtshela ukuthi I can't come up with the amount yemali engathi isusa yonke mhlambe lento engi-experience except for ukuthi wena kudungichazela ukuze ngibe ne-closure ngibe ne-healing ngikwazi ukuthi nami ngiqhubeke nempilo bese sikhuluma ngomlungiseka kwamaculo kahle nje isifiso sami kwakuwukuthi yena akachazele mina kwakuthi bakhuluma nabo kuyakubeka ukuthi uyasabuthi ngizomplaster nokuthi mhlambe what if nothing happens vele angikholwa ke mina ukuthi umuntu angenza into yokuthi umuntu angakhumbuli kahle kwenzakaleni ngayizolo ebezokwenzela ukuthi akulale nje kungenzeki lutho akuyenzi sense awucabanga ukuye emtholampilo akufika indlela engangisashocked ngakhona and in disbelief
angikhumbuli ngempela yabo umtholampilo was the last thing on my mind angifuqamba manje. All right. Angifuni ukuqamba manje was the last thing and into mhlambe ngayicacisa ukuthi I've been in a similar situation yabona ngisayingane bayazi abake mhlambe baba sesimene kanje sokuhlukumezeka kanje ngisayingane kwaba nezinto ezikanje empilweni yami and lobo buhlungu bokubona abantu bekhale ngibathandayo bokubona nomndeni wangale uhlukumezeka. I don't think I was ready ngo 2017 to go through a similar situation. Manje sekumele ngibhekane nomhlaba wonke njengoba ubona nje kuma social media wami manje kwenzakalani ngiyathukwa yabo ngathi nje khona abavele badilizwa ibhasi bangithuka of which nabo angibagcika kakhulu and I pray ukuthi maku abantu besifazane engathi uNkulunkulu angabavikela nezingane zabo ayivikele nje mina ngiyabaxolela but this story is my truth and now I feel like it's the right time because sengikhulile ngokweminyaka ngokomqondo even spiritually. I don't think back then ngangaba nawo amandla okumelana nalento esengibhekene nayo manje and phela uDJ Tira umuntu omkhulu kabi kwi-industry ukuthi ungavele uthi ukhuluma kalula kanjalo ngento efana nale yabo. Look asivale ngiyazi ukuthi nawe uyasho ukuthi uyababona bayakuthuka basho ezinye izinto lapho kufanele sikubuze lo mbuzo noma ubrutal njalo abaningi bakhala ngokuthi ufika wathula kwaze kwayimanje ubungena inkinga if ukuthi ubezokhokhela imali yakho indaba yaqala ngendaba yemali then uzuqalile baza basebenzisa amagama ukuthi uzama ukugibela phekwe igama lakhe ele brand aselakhile kumuntu onomqondo onjalo nokukhuluma kanjalo ungathini response yakho yokuthi uzama ukucekela phansi career yomuntu wawuthulile wawungena inkinga nakho usekuvumbuka manje? Ngiyacabanga ukuthi kuma screenshots engiwathathile and bengisakustressa namanje ukuthi akusisifiso sami ukungcolisa igama lakhe khona la ngangincenga khona ngize ngithi mhlamba ngaqabangele nalabo abangalithola sengifaka amagama abo abangangeni kakhulu kule ndaba lezi njengoba into usho ukuthi iqale ngomculo yabo. So it was never really about destroyer ne brand yakhe nani ukuthi nje it's unfortunately sekhambe kwazi kwafika la but ukube ubekwazi ukungichazela ngathola le closure bengitholile mina bengizoba at peace ngisuse yonke into engibhalile kodwa ke manje sekunzima kakhulu ngoba uDindo sisimroza nawe uDisigqemeza sekukhona nabanye basifazane abangithintayo abashoyo ukuthi they've experienced the very same thing engikhuluma ngayo. So manje sengiyabona maybe uNkulunkulu uyangisebenzisa yabo ukuthi ngikwazi ukukhuluma ngikhulumele nalabo abangabanga nesibindi sokuma ukuthi hayi into kanje nami ke yangishela ngaye futhi umuntu oyedwa lo esikhuluma ngaye. Look asibonga kakhulu isikhathi sesivele sisishayile njengamanje elakho lokugcina ngafisa ukushiya nje nabantu bonke baseNingizimu Afrika ngalolu daba lolu. Istory sami sinjalo nje bafethu iqiniso lami leli futhi I am willing to even go to court ngime phambi kwemantshi ngichaze njengoba ngichaza nje ngiyabonga kwabangisupportayo kwabangithukayo nabacabanga ukuthi mhlambe ngidinga ama followers ningithuke niqede bafethu bese unfollowisha ke kulungile kodwa nje ngiyacabanga ukuthi bakhona abazosizakala abanye besifazane abazokhona ukuphumela obala bekhulume ngenkinga efana kanje ngoba kusuke kunesiko ukuthi ke umuntu esifazane ubizele into kanje yabo and kuba kusuma usugqekeka engathi manje iphutha lakho wena umuntu esifazane. Lokho siyabona uvula icala namaphoyisa eMzansi izophelela khona mangibheka baba ngoba namanje incazelo angayitholi. Okay. Look siyabonga kakhulu ukuthi usinikeze ithuba lokuthi sikhulume nawe Luke Ntombela mayelana nodaba olumbandakanya uDJ Tira noma ke engekho njengamanje kule interview kodwa nje bekuwukuthi sizwe uvo lwakho njengomuntu ke okuwena oqale waveza einkundleni zokuxhumana ukukhathazeka obhekene nakho besifisa nje ukuthi sizwe imizwa yakho nohlangothi lwakho nomlaleli esekhaya njengokuba ke ebefisile ukuzwa. Siyabonga kakhulu. Ngiyabonga nami sisibazo.